أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گلی تماشاوان میهجا ایروجی به برنامه کنو امل سر اکران رهبر تیوی بهبدورا بن انشاءالله. تماشاوان میهجا برنامه می گودرباس بیده مسر حیات حضرت آدم دیسا مخبر دا مبحثات توباوی کر مبحثا وقتا گو چا سروی عرده عاجز دبا خدای تعالی جبونی تسلیه که بدیش بونی گوش تمام مسلمان راحتان رجا قیامت عبادت که گو ایروجی سر مسلمان فرضه جبو گو خدای تعالی بشانی مبدا جرد بجه کعبه چیبکه ورجی هانی قلاوستیا گو جبرائیل علیه السلام بشانی دایوی چاوا عبادت بکه اوی چاوا کعبه عبادت بکه اوی چاوا طواف بکه تمام مبانی بنا زمان ام گهابونه جیگو ارتق حضرت آدم محاول سر وی عرده وی بگهنه هفدو دیتنه لگوری روایتاتی گوتن 40 سالی حضرت آدم محاول هفدو گریان سر وی عرده خواه مسوده و بخیر هاتن ودشت راضی به باش انشاءالله الحمدلله. خواه مسوده ما افتشتی گو معانی نظمانی جا انشاءالله ایرو می بحثا حیاتا حضرت آدم محاول گو جل دنیای حیاتا گوی دوام بکن زاروکی آنا که چه ببین نسلا آنا که زیده ببه انشاءالله می ایرو وینا که بین نظمان کرم کن مثلا حضرت آدم محاول پشتی گو گهانه هفدو حیاتا که چه دوام کرن سر و ارده. بسم الله الرحمن الرحیم. اون تمام خیر هاتن سر اکران رهبر تیوی. حضرت آدم و حوا چوا گوته گل روایت ده یعنی که مزیده ده بین نیزی 40 سالش فل هفود نگریانه پشتی گو نزنگی 100 سالی جی هیچ ازارو کیوان چه بونه رب عالمی وسا تقدیر کریه دبی گاوی گو زاروکی و هاتنه دنیای بطنی عولی ده حضرت بطنی عولی ده قابلو خواه خو لبوت یاجی لبست تیگوتنی هاتنه دنیای دور واجی حضرت حابیل هاتیه سروی دنیای پیرجی دیسا کچک چه بویه ناوی ویجی اقلیمویه ده هر باطنی ده یعنی هر حمله کی خود حضرت حوا دزاروک هانینه دنیای یک جوانا کچک بویه یک جوانا جی کرک بویه حمله اولی اولاد وی مزن قابلویه او کچکا خواه خواه و یاد دو آدجی حضرت حابیل هاتیه دنیای دیسا او خواه هات نسروی دنیای دبی حضرت حوا 20 زاروکا 20 بطناده زاروک هانینه دنیای دبی هر جاره جی دو 40 هب زاروک جی حضرت حوا چه بونه او سری اولی ده 20 کچک و 20 کرک 20 کچک و 20 کرک هات نسروی دنیای جبرگو انسانیت بنیرن دما چه بونه زاروک آدم بجا درگی امتحانش انسانیت روت که یعنی بجاره او سبب خلق انسان اجراد به درتکبه میدانی حضرت آدم حتی نیمه چند هفته سر خبر ده حتی نیگو چه بوناوی هات سروی دنیای او رب توباوی و قبول کرنا توباوی و وظیفاوی اولی ما بدا گوشبونی خدا چه کر او کابا گو انشا کر افهمو خستنی خدا بون و اراده خدا بون وجا دمک لازم بول دنیای و بوا او دم چیه او دم انسانیتیه و انسانیت و جاره و بد بگاوی گم رب عالم حضرت آدم روایت دا هنی فرقلی تو گوتنه هنه کاده دبیجی پشتی گو سر چای عرفات هنه کاده جی دبیجی گو هیت نوا جنت ده رب عالم ذریت آدم شانی آدم ده دبی دستی خل پشتا آدم دخه دستی قدرت دبی پشتا آدم مزد ده دبی گاوی دستی قدرت پشتاوی تی مزدانه دبی ذریت تاوی درتکبه میدانی و وی ذریت شانی وید ده دبید نوا عنیا وان انسانا ده جی دبی نور هیه حتی دبی نورا هنکا دبی پر زیده دبی رب عالمی گاوی وانشانی حضرت آدم ده حضرت آدم جی مراق دکه لوان دنیره دبی جی افکینه دبی اف ذریتا تیه یا آدم دبی اوی گو نور و شمالا وازیده شوقا وازیده او کینه دبی او جی پیخمبری گو ازج ناو اولاده تبحبینم و بدینی خواب وابیج بدم گوهتن خواب وابدم ناسکرن او پیخمبرن سون را دبی رب عالمی وان انسانا خودی عقل و شعور تکه
أو زريتا حضرت آدم وان خودي عقل وشعور دك جوان دبرسه دبيجي أسكيمة دبي أو إنسان جبرجو شعورا ربي عالمي أو شعور عقل دايوانا دبيك جيرة دبيجين كي تربي مي دبي ربي عالمي جوارة دبيجي وأنم بربيتي ومن قبول كريه دبي متى ربيتي قبول كريه چونك ربيتيا ويدي تنه خدای تعالی جوارة دبيجي دبي بنيرة من وخلقاند وجي إدراك كر وإقرار كر وفهم يعني وربيتيا من قبول جيكر وديتجي وقبول جيكر قبول كرنا ورا من بابي وآدم كر شاهد أجي شاهد مدبيجي جبرتي خدای تعالی بدبيجي چونكي صبي روجا قيامتي قابيقو خدای تعالی جوابه برسه بيجي وچما عبدتيا ريا منكر ويا إنسان ببيجي أم نزانن يا خدای تعالی به هی قابيقو رحي وهيد عالم روحاده بود نوا روحانيت هذا بو بحقيقتي قبول كربو شخو عام سودا بقرة سورة سيدة جي درباست بخدای تعالی به حقیقت شانی مدایا دقنا گو صبح رجا قیامت او انسان نکاربن به انکار بکن دور دج درباست بخدا خدای تعالی بات كوارحا دبي ألست بربكم ما أذن ربي وما دبي هنگا أو تبها دورة دبي قالوا بلا دبي يا ربي تربي مي أب حقيقة جبوغو كسك إنكار نك الصبح خدای تعالی إيرود قرآن دجي أبيناكي أب آيات هشكرة والبرمي شانی مدایه وجمره گوتیه اما ویگاش وان روحانیتا رجی گوتیه جبرگو هنی ویگا و ربیتیا من قبول کر جبرگو ایشه و راحتر بدیه از پیغمبر آجی جوارا بشینم و از کتاب آجی جوارا بشینم دبیجه رب عالمی سرينا هلا عبتخو بنيرن چقاس مزنايا ويزابه دبي از پیغمبر آجی خيني بي قبول کرناوه بنير و افسوس مردا ایرو دبیجه یاد روایت هذا تيجوتني يعني جينا ده خونديه دبي حضرت آدم جبرك شيء حضرت آلی جبركو هنگي خوش گناها محافظت كر هنگي دبي خوش گناها محافظت كر دبي جا روحي وقلبي وباقش بو دبي گوتيه كي او سوزا مش ربي خوردايه او سوز دبيرا من ديه دبي انسان اگر بگناها خو نحرمان دوا قلبي خو عقلي خو بگناها نهفقس نحر مانداد بيجي او سوزا گو بخدا دابونجي ادراقا واده هبونا اما ايرو ايگو عقلي مها زيان كريه هندا كريه شاش كريه لهبو دني دايه وقلبي مهوقا بيتاب خستيه وهوقا بريشان كريه حمو گناهي يعني هوقا سرحي نباقش بكي او رح او سوزاقو هيد عالم رحادة دابوش بيرانا كربو اشته مرحي خو وعقلي خو وقلبي خو بريد تشتي بطني مدى ما قويا انسان هم ظاهره هم باطنه او تشتي باطنه مدى هنگي وي برچي شتيه هنگي وي تي شتيه بقى قابي خودش ورازي به انسان گو ظاهرا لي گو بدنا گو ميداي والبه ياهود گو تيبه تشتك تي بيراي ناي بيراي لله صادق گو باز دهره خوارنه كي بخو وبرداغك بخو گو خطير كتي بيراي نفسه اشتر رحيمه جد وي حالي ده رحيمه هم برچيه رحيمه هم تيه برچيبونا تيبونا رحيمه نبس مبگنها جوي حرمان ديه ما حرمان دي جبروينا تشتي حقيقتي قاوي قو ام دبيجن بيقاش مرة فكا تشيروكاتين فكا قو تشتكي جمدور به نلازم يما به ياهود ام جي نمسؤول بنتي اما حلبكي افهمي حقيقة لازم ام وازانه بنتها قو بيقا تقول ربي عالمي وات قرآن عزيم ده دبيجي دبي از ربي وما مجي قبول كرياوي ربي تياوي ما قبول كريه وديسا دبيجه ربي عالمي تشوا غوفيغا مغو دبيج حضرتي ذريته حضرتي آدم را دبيجه كي دبي از پیغمبره وكتابه جوره بشينم جبرغو افسوزا غوفيغا وجمره دا ان حقي ويسوزي بجيبين اشته او عبدي گو سوس بخدا را دانه دري وان عبدار دريج وان عبدارج بويني امتحاني لازم وبوا لازم وبواج بوي حضرتي حابل هات سروي دنياي وقابل خوها نسروي دنياي او خو واي بري واي دجي دي سال غوري روايتا چل حب انسان حضرتي حوا هات سروي دنياي
گاوێک حەزرەتی ئادەم هاتە سەر روویە دنیای ڕەبی عالەمی پێخەمبەر وڵە ڕەخژی ئیلان کرد ژێرە سحوف شاندن حتا دبێژە سەحابیە گوتی سەحابیەش ڕەسوولی خۆدا پرسیە گوتیە یا ڕەسوولەڵڵا گوتی حەزرەتی ئادەم نەبیە خۆدایە پرس پێکردنە گوتیە ئەرێ حەزرەتی ئادەم نەبیە خۆدایە حتا نەبیەکی خوێندەوان و یەژی حەزرەتی جەبرائیل جێرە وەحی هانیە ئەو سحوفێک و حەزرەتی جەبرائیل جێرە هانیە وی دەستێ خۆ نەویساندیە حەزرەتی ڕەسوولڵا ئەمی بوو تەدی ji bonê hikmeta wî Xwedayê Teala wî ummî hanî bû ser yanî ummî olarak pêxemberî jê re şandibû wî bi sehabiya dida nifsandinê wehyê Xweda û jê re dişand ama dibê Hezretî Adem wehya û Xweda jê re şandiye bi destê xwe nivisandiye dibê gavê ku zarokê wî çêbûne tedî her yekî tiştekî meşxûl bûye ve ca dinyayê lazim e karê xwe bicîbînin lazim e xwarina xwe bicîbînin vey rizqê xwe de bimeşin lazim e ve carê Hezretî Habil heywana meşgûl bûye heywancılık kiriye lêbelê Qabil jî bi erdê re meşgûl bûye zîraet îş kiriye gavê ku wextê zewaca wan hatiye qanûnekî Xweda hebûye ji nebiyê xwe re gotiye ya Adem gotî ew zarokê ku bi betnekê bi hemlekê de hatine ser rûyê dinyayê bira ew bi hevû dinê re nezewcin heram e ew qanûnê Xweda ye bira ew kesê ku li dû hev hatine ew mesela Hezretî Habil bira bi xweha Qabil re bizewce Qabil jî bira bi xweha Habil re bizewce gotiye wiha emir kiriye Hezretî Adem jî Hezretî Hawa re gotiye Hezretî Hawa gazî zarokê xwe kiriye ji wan re gotiye va emrê Xweda ye lazim e hûn bi hevû dinê re bizewcin feqet şeklê zewacê vî halî be dibê Qabil qebûl nekiriye xweha Habil ji xweha Qabil delaltir bûye xweha Qabil ya Qabil ya Habil delaltir bûye ya delal para Hezretî Habil ketiye ya ku piçekî delaliya wê kêm jî para Qabil ketiye Qabil jî ji xwe dibê ehlaqan însanekî sıxintîlî bû berî vê mesele jî tebietê wî dibê hişk bû gotinê wî sert bûn yanî şeytan jî dû xwe firseta xwe bû vêga heta vêga şeytan dû xwe firseta xwe ye ku însana ji rê derîne Hezretî Adem û Hawa ji rê xiste yanî ji bî xefletê ew cennetê hatine xwarê hema dû re tûbe kirin hewl dû çûn hew kar bû wa bixapanda قوت kiriye vê carê berê xwe dida zarokê wan berê xwe bêca zaten yanî tiştê ku amaca wî ew bû wa cennetê derxista wî birbû serî meqseda wî vê carê zarokê wî ji rê derînî bişîne cehennemê çünkü ji Xweda re gotibû ez ê wa ji rê derînim tê bibînî ez ê ser riya wa rûnim ez ê ji paş û pêş ve bigêjme wana ji rast û çepê wa bigêjme wana ez ê wa ji riya te bidime alî bêca mîzaca Qabil jî ji ber ku nêzî yanî weswesa şeytan bû şeytan bêca bi wî halî bi wî ehlaqî digêştê her carê hêdî ji bin ve wî hazir dikir hefsûdiya Habil ji xwe bi Qabil re çêbû bû ew hirsa wî hêdî xweşanî dida aynî feka hirsa kî feka hirsa şeytan gavê ku Hezretî Adem hate xulqandinê şeytan hirsê pê girtiya got ez ê çêtirim ew ez jê meztirim ew nikare ji me bilindtir bibe ew nikare ji me qîmettir bibe Qabil jî ji xwe re digot hêdî di bin re ji xwe re digot eger ku xweha diya wî jê re gotibûye eger ku bibêjine têbixwa Habil re bizewcî ez wê qebûl nakim xweha min ji ya Habil dilaltir e û bi min re çêbûye û heqê min e lazim e ez pê re bizewcim û heqîqeten gavê teklîf jî lê tê kirinê ji diya xwe re dibêje ez qebûl nakim dibêje kî yanî ber ku nebiyê Xweda ye Hezretî Adem dibê ev gotina bavê te ye emrê Xweda wiha ye dibê Qabil dîsa qebûl nake dibê na bavêm teraf digire dibê meyla bavê min ser Habil e ez qebûl nakim şeytan aslında ew weswese dida şeytan wê weswesê didî çünkü dixwaze ya
شيطان جي جا زانت خوازه و جا شيطان نيز خو نيزي ويد که هيدي ددل ويد دشخله بيجال زعفي ويزانه كيماسيا ويزانه ويجوي كيماسية خيره انسان مثلا جانا الحياة خوجي بنيره انسان تشنا برت خوازه اماش بو امتحاني نابيا تدي شيطان بوي آلي بگهشت ما بنيرك ها هوا تفقد خوازي جو چي نبو فلان كس هاي وفلان كس هاي دبيجه حتى نيقو انسانا نيزي گناهات که يهود حتاني قلبي إنسانا بگناها دادگره مثلا أحلاقي قو قابل ربو خدا جوان أحلاقا نرازيه قد قلبي إنسان دبه چيه أو حفسودية چيه أو هرسة مالي دنياية يا هرسا مقام دنياية حتى دبي قابل قابيقو حضرت آدم جيرة بخوجي دبيجه قازي دكيه دبي لازمة تب خوها هابل رب زوجي إنكار قبول ناكا دبيجه أو ندلاله أزيب خواه رب زوجم حضرت آدم تخيدي جبر خو بردديه وصون راجي دبيجه هرن دبينه قرباني خو بينن هر كسكي أداقا خو بينه أداقا وچبه بين البا خدا سرچياكي ونيدينن خدا أداقا كيج وقبول بك أو كچك حقيوية رادبن حضرت هابلتي ادليوي باقجه ونيتاي باقجه إنسانكي مرده إنسانكي نرمه رادبن لي درينت بيزيد ريا خدا ده بدم شخو أفمال تف خدا دايما تفش طرف خدا به يعني نعي ديمنا شو نعي ديمنا كي ازبيقا امانة چي متشكر يتف خدا دايما دبيجه ان يخوشك حيوانا خوشك كي جنبه و حيواني دحبينه دچه قابل دچه هر اوجي و تديج بزراعته مشغوله يا اوجي هر او تشتي قوبي مشغوله جنمه جايه كاتشبه و هر بين دبي ليدريني افسم بلي كي جاني ضعيفن كي جاني كيمن لبتي ده هندكن دبي راد جوان تينه دبي قابي تينه جي نبدلي خوتينه يعني دلي وصا نخوشه وصا ناخوازه وقابي تينه جي ديسا شخوره دبيجه دبي والله اف قربان بي قبول كرنج ني قبول كرنج سخو خونات أسر يا أخو نايم خواري عيني فكان مثلا شيطان ديسا بنيره فكري خراب وغفلتي حمي أحلاقي الشيطانية حتى خوامس شدد روايتنا عدد بيجد بوقتها هي قربانا خو بدن جيد بي شيطان جرد بيجد بي كداتي صالك تأفقى تعب وأزيدتي تيب في زراعتي تبقى بدن سريتشياكي وبي شوطان دن ويهرا ما نحيفة يعني أن حيفات تعباتا تبيش خوهم كي جاني ببجي تبيش خو ايتا قربانات قبول نابا بيچنكي بابيتش بو برايتا دعا كريا بي قرباناي قبول ببد بيش خو تتشجي بكياتا بوشا اجا افجد كذا سريوينا شخوخ تاقو حضرتي آدم هاني تاقو يزارو كي آدم جبوني حياتا خوي دنياي بدو من لازمه قو هريكي ايشك قربونا لقور طبيعتي حضرت آدم شخوا قورف جدانا وإشتايا جبرقو مرحمة وشفقتها هابيل زيادة تربو خداية تعالى باقما حيوانا دايو چونكي حيوان جي محتاج مرحمتنا قريك إنسان برحم لوا بنرا أما جبوني زراعات جبوني عرديها أو هوقانا لازم بو خداية تعالى جي القوراولو أو وظيفة دابو قابل حتى شيطان جهور فجدتش قابل دبي وقتيقو أو بابيا أو وظيفة جدانا شقابل رقو تبني يشير حتى برايته بزحمت وقو حتى يفارت البرطابت كولاني تكوت أزيته دكشينة تبهتر خيداني داد بأوج بابته دايته بشكي بابته بهتر حرج هابيلتك هم تيجو تند بحسنا دنيا يجد بهابيل زحف خوشك بو قابل نزح في خوشك بو يجيش برلوش بو قوي كي ماسيه جد خودة دبينه هاني دبيجا أو من خوشك ترى بابين بهتر حجت كحال بكي حضرتي آدم وكه بدو حزارو كي خدكر جبرقو قلبي نبهاقش بو والشيطان جي كي بيزاني بو وبفرد شوية مثلا بهتر وكه آقري كي قوشات آقر لي زيدا بكيات دارا لي زيدا بكا قرياي زيدا تردبه شيطان جي عيني ببيشك ديدتش قابل حتى نقوينات خابينا İşte servi niyeta xarab gudciye dilê de cîbûye ew diçe hani bavê gotiye her keseki ve qurbana xwe bîne madem yani xweda zaten heq belî kiriye gotiye tu nikarî bêre bi zewcî ama ji ber ku ew israr dike
وی اصرار کریه حضرتی آدم دبیجه نخو هر کسی کی و عداقا خو بینه قربانا خو بینه و ندین نسر چیایی کی یکی قبول ببه و آگرک وره وی هلینه تدیوگا انسان تنبو خل بدواناجی وی را او آگروی قربانیه و دوی عداقی وی راکه او کسی گو یمایه demek yevici kabul nebuye. Radbintin او çiyaye gu belliye diçine Hazreti Habil hayvana xotene qabil jivi genim uceye xotene detene ve dere xodidine ali agirekti ye Habil hındat kedbe ye qabil şuna xod bine. Qabil gave guledrene ya Habil çuye yevimaye disa aynı feka xoy bere he gadartır. هي زافتر خو عادست که و دبیجه کی شخوت تا طرفی وی گرت بود دبیجه تجیر دعا کر لو ما دبیجه جباوی خور دبیجه لو ما قربانا من قبول نبو یا وی قبول کر هما اس قبول ناکم اس قبول ناکم از خو نادمی حتی دبی گوتنا حابیل علیه السلام رجی دبیجه و جبر سرچی بجیر دبی دچه دچه هابیل دکه ناف حیوانی خوب عیشی خو مشغوله کابیل جه حفسودی کتیه دلیوی کینه کتیه دلیوی و شیطان پید لیزد دلیوی ده هر دایم پایده هیچ فرصت نادیه گو تشتکی خوشک جی بفکره تی بره دیسال بره دیسکنه دبیجه آوا دیسا گوتنا هابیل چو سری وای وگا خو حاتره او بزوجی حقی تبو تیه مزن بوی و دواسیه باوی خوی او وا گوتنا تسری ویده دشخلینه راد بد دیسا قابل تیل دو هابیل بی هابیل تکوه بجاری دبی مطلقا ازی تبکش چونکه شیطان جره گوتی حتی گو هابیل سکنی با ته قیمته تو البابا بیت تنبه لازم اجبو گوت بگه قیمته خود بگه جی گوت حق دکه دوی لازم ته هابیل راکش اورتی işte dibece ezi tebkujum habil dibe çima temi bkuji dibe ezi tebkujum dibe eğer gutum bkujiji temi nabini gu eştera destratkum habil jera dibece dibe gut zarare bidi miji yani mitiştek btenekriye مت zarar ne dayette teviniyeti xistiye dile xoya gut dibece zete bukujum ama velef ki gutum bukuji dahi tnabini gu az dest bertaranakum dibece şere Hazreti Habil u roje ki disa nava hayvani xoda ciki siyay sihde dibece xora xodriş kiriye Hazreti Habil şeytan disa fırsat eled binet bi ava xodriş kiriye hava razay hava nikar bertarabe radje kavire ki mazın والسري هابيل تخا وهابيل ويدري شهيد كه هابيل ويدري قافش طرف براي خوته شهيد كرين خويناي دهاركه بجاري ilk defa insan ekser dünyayı دمره ایواریا وقتی گوینا شهید کریه بر ایوارکیه ویولو دهیله حتی رجا دی شوقی تید بکازی هرم بنارم که yani چه عالمی ده yani dibe gave gu ve huyne dibine o ilk defa insana katiye kuştun ya nizane ve çipke ve evka xwe wî barê girand keve vê carê şev jî serdetê bî barê girand keve serê sibê wisa hîvî dike dibêje eşxwe wê hinda be here من وی کشتیه زیویج میدانی راکم چاگو شیطان جره وسا گوتیه گوتی بکوجه اویج میدانی را به هر تشتره بمینه وجاته بوی مزنی و وجاته بوی قیمتلیه و وجاته کی را بخوازی تپیره بزوجی هل بکی نه مثلا نه حابیله او قانونو او قرال خدا دانیه خدا گوتیه کی به حمله کی زارو که گوش هفودنه چه بونه نکارم بزوجین اجبو نسل انسان اج زیده به لازم بگو زواجی هبونا جبوی نسلی جی چا گوت دبیجی این مگویا در یه انسانیتی و بویه و جاری لازمه انسان جی زیده ببین او نسل انسان بوی شکلی زیده دبه اما به حمله ساله کی yasak خدا دانیه نه حابیل دانیه کی işte جوی جاری گاوی گسری صبی رابویه لیر هنتیه و حابیل این بوی شکلی ده عرضی کتیه دنگجی نای نزانه چی بکد روایت داده دبیجه ویل ملی خود که و باز داده بطل ویدتینه عردیل دیسال دورا خود نیره نزانه چی بکد به وی شکلی حتی نیچ قاسیده چه دبیلی درینه و چوی که ربی عالمش بویگو ریشانی بده چوی که زاروکای مریه و نکلی خود عرده تخه
و وێ زارۆکێ تخەوی دەرێ و خۆلیێ دابێژە سەر وێ زارۆکە خۆ حتا دەبێت ریواەت نەدەبێژە دەبێت دەحە بچووک دێن دەبێت تام قابل بەتڵە دەبێت ڕوونشتە دەبێ و هەردوو چووک لە هەفتوو تخن دەبێ یەکی تکوژە پشتی گۆی تکوژێت بێجە هەمان بلکلێخە ئاردەی کۆلا و دەبێ دخرقی نەتخە ناواوی جێگۆ کۆلای و ئاخێلێت دەهەفتوت بێجە هنگاش خۆرە دفکرێت بێ ئاقلیم قاسیەوی چووکیژی تنەیە جا ئەو دوور دەخۆدایەتە لەوەی فکریشانی بدە ئەو ژرات بەها دەبی هاوایی بەدشێرە فام دکە و وێجارێ لازمە ئینسان مریە خۆ تێخنە بنێ عردێ بڤی شکلی وێ هیمبوونێجی خۆدایە تەعالا هینتکە ئەما قابیل برای خۆ کوشتیە دەمێکی هابیل دەرناکەوە مەیدانێ دەنگژێنایێ زاتان ترس حەزرەتی هاوارە هەیە زانێک و ینی دترسێک زانێک و ینی ئەو کاویژی دیتی ئەو کینا دلێوی دەژی دیتیە ینی ترس پێرە هەیە دیە دەبێ هەیە و قابل زەرارێ بدە هابیل حقیقەتەنجی گاوێ دگەڕنگ و هابیل تنەیە فام دکن و قابل هابیل شەهید کریە و ئەف خەبەرگاوێ گوژوان ڕەتێ و فام دکن و قابل هابیل شەهید کریە باوێوی بەردەدیێ حەزرەتی ئادەم بەردەدیێ دەبێ هەرە و ئەم ناخوازن جارێکی دچاوێ مەکتەب بکەوێ و قابل ڕادژە خۆهاخۆ دەستێ خۆهاخۆ دەگرێ و دچە و حەزرەتی حاوا و حەزرەتی ئادەمجی دەبێ برۆژە بمەها دەبێ سەر هابیل گریانە چونکی حەسرەتە ئەولادێ وا ئیلک وێ جارێکە تێ دلێوان حەزرەتی ئادەم و حاوا بشەهادەتە هابیل دیتنە شەواتە زارۆکە خەلوێ دەرێ حیسکردنە و دەبێ بێ شەواتەژی پرسەر ئەولادێ خۆ گریانە و قابلژی دەریێ باتڵێرە ڕێوەکریە کەسێک گوش باتڵێرە ڕێوەکە دەریڤەکە حەتانی ڕۆژە قیامەتێ ئەو گونەهکارێ گولدووە هەرن ئەو گونەهێ گوتکن بارێوال ملێوان کەسایە و قابیل بارێ هەفقا ئینسانێک و دریا باتڵێ دەچوویە وێل ملێ خۆکە خەینی گونەهێک و برای خۆ قەتل کریە ڕۆژە قیامەتێ ئێتەبلیڤا گونەها هەڕی حزورە ڕەبی عالەمێ خۆدت عەلامە محافەزە بکە هابیلجی دەریێ مەحسومیەتەیە هابیل دەریێ مەزلومیەتەیە مەزلومیەتە هابیلجی جوان مەزلومارە حتای گۆژە قیامەتێ هاتنە و هەرن جوان ڕە ئۆرنەکە مەزلوم هەمی فەکە حەزرەتی هابیلێ بەێ خواامە سودە وەختێک و هابیل شەهید جی بووە لە گۆری تێگوتن دەبێ 20 ساڵیە و وەختا قابل ژیوی کوشتیە دەبێ هەر 25 ساڵیە ئیجا وەختا و حەزرەتی ئادەم بەردەدا قابل دەبێ وەکە ئەزێ بێژمانی وەکە نفرەکێ ژێرە دکە دەبێژێ دەبێ هەرە و دەبێت تجاریش ترسا خۆشی کێتە دوور نەکەوە هاانی هەر و دایم ترسێ دەبێ و دەبێ کی ینی ئێگۆ تووا ببینەژی دەبێت تجارێتیش ئالی وادەتە نەد ئەمنیە تێدەبە بێ گوتنێ ژێرت بێژێ جەت بێ پەی دەهانی قابل ڕاژە دەستێ خۆها خۆی گۆ خدای تاالە ژێرە یاساخ کردبوو دەستێوێژی کێ دگرە و دەبێت دچە ژوی چیایی خۆ بەردە خوارێ حتا دەبێت دچە عەردا یەمەنێ و لێ درێدمینە و حەزەتی حاوا و ئادەمژی وەختێکی درێژ حزنا حەزرەتی هابیل کشاندنە حتا دەبێ خدای تەعالا پشتی هینگە تەسەلی ژوارە شیت عەلەیهی سەلام دایە تەمامێ زارۆکە مەگۆهانی بەرجێوی چێبوونە دناف زارۆکەیە تەوادا حەملا حەزرەتی حاوا بیا شیت عەلەیهی سەلام تەنێ ئەو یەکی تەنێ هاتیە دنیای ئەوێ تەمام کەچکەک و کوڕکە بێ شکلی هاتنە دنیای بنێرە قابلش بۆی چ کرد قەتلا برای خۆ خستەستویە خۆش بۆی دەیەر و ئیتیبارە دنیای کردنەوسا دەدی شەیتان ژێرە گۆڤی عەمەلی بکە تێب قیمەت و دەیەر ببە حەل بکی پشتی و برای خۆ شەهید بکە دەبێ ڕاستی کی تێ بکە برا لێتخن دەبێ بکە برا لێتخن حتا دەبێت ناوا تۆڕنێوی دە یەکی ئاما هەبوویە دەبێ کوڕێوی دەستێوی گرتیە هاتیە بەر قابل دە دەرباز بووە کوڕێوی ژێرە گوتیە گوتی بابە وا باوێت تێ قابل وێ دەرەیە دەبێ ڕاهشتیە کەبرێکی هاوێتیە و قابل خستیە گاوێ گوڵ قابل خستیە قابل مریە وی زارۆکی گوتیە بتە چ کرد باوە تە باوێ خۆ قابل کوشت ڕاهشتیە وێ نەقلە شەقامەک کوڕێ خۆ خستیە ئەوژی کوشتیە دەبێ بڤی شەکلی گاوێک و هەردوو ئینسان سەبەبەوی هاتنە کوشتنێ وی کەسیش خۆرە وی کەسێ ئاما گوتیە من چ بخۆ کرد
من هم كري خو كشت من هم بابي خو كشت بنيرة چقد حالك خراب حالك كيم حالك رزيل خداي تعالى رحي قابل ستانديه يجبوي قيمتي كر اما خدت على ويشخا قيمة سسكر شواوي رزيل كر شواوي بريشان كر وبفي شكل يجي رح ياخد تسليم كر يعني دريا خرابية ده تجاري خير تنية بله خواه مسوده خوده جا رازی به انشالله شخوا دورده برنامه مجی که ایرو خلاص بو اما انشالله حتی هفتیه کرده به هفدوره دوام بکن گلی تماشاوان میهجا ایرو جمهاتن داویا برنامه خو حتی نی هفتیه کرده تمام بمینند خیر و خوشی و سلامتی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.